Naimbagaw oras yung manen padayam. Itakit at damanen baro may lokano drama nga pa-check apakabidutan biti adal ken inspirasyon. Duang agsaruno apakasaritaan itingkam na pili nga isagot kada kayo. Ket sapay lang kumata, magustuam dagitoy. O siya, hintay nga rudan rugyan to'y umuna apakasaritaan. No kumata impas nagmo iti tinagadal ako na. Saan ka kumanga agpatinggalaang iti security guard? Nanang, itala na maamiris ko. Akapatgan pa lang ti Adal. Nang runa ita panawen. Tano saan ka nakaturpo si ti kurso nga oray college level ka? Marigatan ka ang makastrag itinapinta sa panggitan. Isot ibagbagami itig. Sa bali mo ti inararamid mo anak ka. Pag no ti babawi kat kanayon nada iti udi nanang. No impangag mo kumatibalakad mi iti day ti tatang mo. Nga adal ti kapatgan atawi. Ta saan da maagaw ken ka. Ken adaken ka tong palbiag. Saan ka agbabawi ita? Nanang, Professional ka kumaitan. Ken saan kumamot a security guard laang ti trabaho. well nga rod nanang, apalak dagi ti kapatada kiti. At da amin na natalga na trabaho da. Kasanumat kami. Day tala aram idi ti amaw. Kaya saan nasumrag kanya ti Adal iti nanang. Kasano amay pasnag mo. Ket babae lat adda iti ulam. Bro, nagpintas tayo kabarbaro atela. Sika talaga makapagkintot ka. Kahit anya kung ano napintas. Kalalaingan na titayag na. Napudaw kan susina. Sa bali man ti adda iti panunot mo si Melvin. Saan? Si Kati pangibagbagaag. Sus ka. Saan na masapol nga ibagam kanya ta saan ka maikari kan pa na. Oh, anya? Di Adal. E dinto ta datak ket security guard laing ti dayti abang ko. Awan na kaadal. Kung saan itinagan ni Ayat bro. Kang runaan ti amin. Awan baknang wano nakurapay. Nupuso ti agpitik ako nada. Jak amukan ka. Angem adda sa bali a kursonadak. Tainam amok akahera ijemol. Ni Jerlin. Wan. Mabalin magkite. Anam. Saan adakas no diskartyam ni Karina? Ti ibagbagat ken ka atela. Sumardeng ka man. Mangag na ka sapay naka-duty ta. Ma'am Karina, agawid ka din? Uwan manong Tony. Oray siya. Nalpasan ti duty. Kasta ka di? Agdardaras ka di? Saan man? Kinapudno na. Ada ko magatangag ijay department store. Okay. Awisan ka kuma. Anya? Sa dino ti pangawisam kanya. Agilibre ka kaditi halo-halo? Saan na da ka? Una, dahil talagayam. Nga mapantanga umuna iti department store. Adala ang gatangag. Kalpasan na. Isot ipapanta pa naghalo-halo. Sigurado kang awa nagselos kan mangdisnog kanya kiti panagkuyog ta? Awan manong. Asino ko ma? Ti boyfriend mo? Ala. Awan pa'y kaayan-ayat ko. Di mabalin ko nga ro ti agaram ken ka. Anya? Mabalin lang tamat. Ang mga numadamdama katadam mangipungot ka niya. Mangipungot? Ay sus, asino kumamat nga eh? Di girlfriend mo. Anya? Jesus, binalas nak Narigatan. Saan ko akaya ti makaramutan minong mapungot? Bro, bilibak mo titik kinasiglat mo ah. Oo, pabrabak lang bro, si kakit dimot. Amumot no asino talaga ti kursunadak. Ken maysa, inaklonak pa yan ni Jerlin. Wow! Sa bali talaga ti matinik kan guwapo niya. Ha? Agsaratan ka man bro. Oh, may manan na itang ibagbagam.
Udno mat. Sus, sa anak lakit ding agbidot. Manobyam lakit di ibagbagat dita. Sumarating ka man. At data dito bangko, naka-duty. Mhm. Alaman laanin. Kui daw ka bro. Amang ano, mabuking ka. Todas nilain. Hello, Ma'am Karina. Yes, Manong Melvin. Nalpasan ti duty? Agawid ka din? Uwan, Manong. Ay, awanan ni Bro Tony. Ta day off na. Mabali na siya ti mangitulod kan ka? Saanin, Manong? Agyaman naklangan. Adapay ngamin papanan. Kasta ka di? Agkita kami iti friend ko ay Jemon. Babae o no lalaki? Babae. Si Kamon. Kunak no lalaki. At nagayam karibal ni Bro Tony kunak kuma. Aniya? Amom, Ma'am Karina. Nakagasgas at launay ni Bro. Taisot inayat mo. Dito yung orayat ni Jerly. Adapay kagudo oras ng orayat. Nimot Melvin tayo ito eh. Hello, Melvin bro. Nakawag ka man? Bro, kumusta? Ada ka dito mon? When? At the dinner date mi kan Jerlyn. Kasta ka di? Ay, uwi daw ka bro. Oh, apay. Umayin dita ni Karina. At ka no kasi narag na agayam na. Anya? Ang mga no makita na kayo kan Jerlyn. Nay, kasta ka di? Mumatan, narabag di kasat na kunada. At dagiti pasamag at ditay namnamaan. Agyaman bro. Sige man langan. Bye. Bye bro. Umay ka no ni Karina dito mo. Ang nagdakka na mall. Imposible la una yun nung makita na kami pailangan kini Jerlyn. Kunak man no kadagiti restaurant niya mo, ti pangananta. May mayat dito eh. Classmate dito imayanta ah. Ay, amok na apay. Oh, anya? Kasi bagay, mawatan ka. Amok naman no ti sweldo ti may sa agwardya. Ah? San ka tagtagi ba si Tantoni? Imbagam ko maitay. Saan mo't aparikot ka? Tsak nagbayad iti bilta. Saan matan ah? Ore kas-kasano, adamat na takwartak. Kanila ang matnanang ti kabalay ko. Okay. Okay, agordar tayo din. Ada ko maibagak, anak ko. Anya day tananang. Sa anak nga umububay. Adapay kita iti marikirik nak ama din iti pagkas na tayo nga. Apay, ada ka ti sakit yun? Saan nga iti data? Adadag iti marikirik nak agagangay iti nataanganan akas kanyag. Mga sawa ka na anak ko. Anya? Kaya't ko paimet ang makita ti panagsimpati biyag mo. Nagruna iti naistaduan a biyag. Kan makita kumapay mo, dagiti apo ko. Ninanangan, kunaklakit din anya itayan ti ibagana. Adamat ornong mo, nuray kaskasanaw. Ala, bayan nyo, tagpanunot ako na yung bag. Ti saludso. Ada ka din ng biyag. Agda na nang, uri daladwa. Ha? Ang may salang ti kap-kap na kakadakwada. Ngamlaglagi pa anak ko. Aging ga iti mabalik. Saan ka kumaamang pasakit iti padam a tao? Nang runa iti babae. Nanang? Laglagi pam amay saak a babae nga ina. Nalupoy laang tirik na timay sa a babae. Kat nalaka a masaksaktan. Nanang. Tinasayaan. Kat pilyam at talagang ti kap-kap ng kamkadakwada. Ta isinam matan timay sa kadakwada. Tapno saan da pa'y unay a masakitan. Ngamtay maamuan danto alinukom timay sa kadakwada. Sige nanang. Panunutik na ibagayo. Ti
Sila ang makunak, bro. Husto ni nanang mo. Pudno launay. Masakitan to lakit diti may sa kadakwada. Dalvin, No asino at talaga ti kapkap na kam. Isunti pa may isang, bro. well bro, ang marik na. Agayat lawanay kanyak ni Karina. Day takat ita. Itilaksid ti kasasad ko. Asaan ka nakaturpo si ti Adel ket inayat nakpelay. Talaga aparikot day ta, bro. Ang ti kinapudno na. Ni Jerlin na talaga ti ayatek. Oh, di isuti pa may isang. Game kasi tinakunak. Diyak kaya tapasaktan ni Karina. Tanarit nak nga gayat launay kanyak. Kinasak gayam ti first love na. Anya di ko namon lang. Adda na patag nga ibagam kanyak, adi mo maibaga ijabang ko. Uwan, kababay ni Day. Saan ko akayat amaamon dati relasyon ta? Anya? Saan aga po ta ibain ka? Wino, anya. Saan pa nga ita amaamon da? Okay. Anya nga ron ti ibagam kanyak. Among ka di? A birthday no Sabado? Oh? Oh, wow. Advance happy birthday, love ko. Thank you. Mano lang haldawan ah. Uwan, di na kayo ta sa uwan nga iso nga imbagakon kan ka. Ang sagana ka ni ti irgalog ka na. Saan ka ngagdanag? At nanto matrigalog kin ka, syempre. Saan mat ang mabaling na awan? Saan mo napakarikutan ko nakman? Tinapatag katadakan to. Sure. Promise ah. Dinner today, Jai. No problem, love. Umayak. Wow! Nice, bro. Angem, saan mo tanagawis kadagad kakadwa tayo dito eh. Awan mo't mangmangag ko. Wen nga ron, oray siya. Awan mangmangag ko. Ang mga no, exclusive lang kada kayo, ah. Saan ko lang nga mo, bro? Hala, saan mo napakarikutan day ta? Wano, dagiti lang kapamilya na mo, tikadwana nga agrambag. Pakairamanam. Mabali na kasta? Wow, agasom day ta. Asino ti mangi pagarop? Anobya mo ni Karina. Ni Jerlyn dati umawawag ah. Anya nga tati ibagana. Hello, love? Hello, ada ka di wayam inton Sabado iti malam? Ada nga mindig apadala ti kapsat ko. Salino? Medyo Pangasinan. Sus. Adda duty club ta naglive ti may sa kaduami. Ay, kasta ka di? Bale 18 hours ti duty kita. Saan na bali nga rudan? Bumiro ka kailangan iti sa bali ang kaduang. Edyalaan. Bye. Love you. Bye. Whew. Imbaglangan ta nakapanuno ta kadagos iti pambarko. Nakaununa ang nagimbitar ni Karina. Birthday na paymat nga rod. Jack kayat nga ipaayan iti sagit tinagam ti kaaldawan ti birthday na. Sika lang ti ada dito apartment mo, Karina. Madamdama asumangpat na kiti bisita. Kasta ka di? Apay, saan mo ka di agayat ang makapagsolo ta? Ay, kayat ko ah. Saan ko nga ilibag? Agayat ang unay kan ka, Tony. Kat oray pakaibabaan ti dalaw ko kas babae. Oray bumaba siguro ti panangkitam kanya. Saan ka mabain amang ibaga nga agayat ang unay kan ka? Ako Karina. Apay, di na ka di ay ayatan? Plano ka di, apagang angawan na klaang? Ada ka di, kaitnagaw ko, dito puso? Awan. Sika lang ti ayatek. Nga ta? Agsasao ka ka di, di po no? Owen. Agyaman ta. Sapay ko ma, tadi naglukkuhan, Tony. Imarakopan kanyak. Tanong ko na klaang, amang anyong pakamataya. Anya? Sika, ti damo nga ayat ko. Itala ang anagayata. Kat,
Saan ko laki di amaklon talikudan na? Saan? Saan ko itong aramidan dayta? Promise ha? When? Ketap na mamati ka, Karina. Please. Di na kumalukuhan, Tony. Dinto palos, Karina. Promise. Sorry, Karina. Saan ko na nalabanan tirik na iso na Ay, ayatan ka, Tony. Isuan na irok magkaganti amin ko. kasano da ito yan? Adda tao. Ang mga nood ni manong ko. Manong mo? Uwan. Ikapsat ko nga opisyal a pulis. Akadwak dito yung apartment ko. Anya? Di pimaysaw ti imbagaken ka anak ko. Kunam asaan ani Karina ti talaga nga ayatang. Wan nanang ni Jerlyn ti ay ayatak. Nga ni Karina ti nakaitublaka. Kasano da ito yan nanang? Adda balaag ti kabsat na apulis. Ano lukpok ti kabsat na? Dakas ti pagbanagak. Ti makunak anak ko. No sa dino ti nakaitublakam. Ijay ti bumangunam. Opo, Gayam. Madamit lang ba napidot yung adal when inspirasyon ni kinagkalpas nga drama? I-comment mo lang nuwata kahit may manmet nga mga ganda diti adda di ta kapanunutan niyo. Kahit intay man nga ruden rugyan, kay sumaruno nga pakasaritaan. Agsubliak mo na niya abroad daddy ko. Kaya nagsising pa ka kumaa. Ti panagadal mo ti pasnak mo. Uwan manang. Saan kayong agdanang? Saan pa iladay ta aram-aram dita? Dama ko, ada ka nagar-aram kan ka. Uwan? Saan kumot ida nga ikaskaso? Ngam, saan ka nga agsup-suplada? Tama nga nun niya mo ti mapanunot nga ramidan kan ka, dagiti agar-aram kan ka dita. Isuma ter aramidag manang. Nasayaat no kasta. Kat naon klasem, saan nga day tagbalog ter aramidam? Kita na niya ti maitulong mo kada tatang. Uwan manang. Uray baludam lang nga day ti merienda day di garden. Dakalay ta na maitulong mo. Saan kayong agdanag manang? Takasta ter aramida. Ay, laglagi pa dagiti balakad ni manang mo. Sakbay anapan. Uwan tatang. Saan kayo matanagan? Ipasnek mo ti agadal. Tapno sa na masayang ti sakripisyo na iya abroad. Amok day ta, tatang. Ananusan na piman ti agtrab-trabaho ijay. Iyat na lang nga makaturpos ka. Kahit saan mo kumasayangan, ti bambanog na. Sana ba ni tatang? Inton makaturpusak. Uray agpurgod ni manangan. Isumot kit iti plano na. Paglipasin na kalaeng iti panagadal mo. Maasyanak nga rod ko na tatang. Iso nga, aramidag amin akabaalak a makaturpos. Hello, Pilar. Si kamot gayam, Junar. Mabalin nga awisin kay ti kantin for snack. Sorry. 10 minutes langan. Klase ko ni next subject ko. Kasta ka di? Next to langan ha. Okay. Sige, panawan ka pa dito eh. O sige, mapanak mo tan. Nalpasan ti classic. Okay. Gayam. Anya ka ti oras ti dismissal mo? Alas 4. Mabalin na sukunan ka ta. Itulod kay di balay yung? Saanan? Agyaman naklangan. Agjipag tulangan. Sige, bye. Naatap ni Pilar. Ngam saan ko nga ipalubos. Asaan ka amagunod. Uray anya ti mapaspasamak.
Oh, itaman pa yan nagawis ka man nga agsyat, Junar. Wan bro, Oh, ada ka di parikot when rambakam? awan. Kahit ko lang ti aginom. Oh, kasta ka di? Wan gayam. Nakikita mo ni Pilar saan ka di? Ti naranaan ta iti school canteen iti na minsan. Oh, when, malagip kon. Napintas. Kurso nadak. Nung naatap. Kasta ka di? Angam saan ko nga itulok ang mapaayak kan kwa na. Oh, kasano no talaga asaan nakakayat na bilang? By all means bro. Anya? Amamat. Awan pa'y kinalay kag kumak. Wano ginustok ajak nagunot. Sa bagay. Awan gayam. Mapantay di balay. Agpuurta iti bato. Apay akas labadandanagan ka, Pilar. Di man may nga estudyante, tatang. Apay, anya tinaramid nakin ka. Pilitan na nga itulot. Anya, Mabuti nga ka makilugan iti kutsina. Ang mga naa niya ti aramidan na kanya. sos. Ano samlangan ti agjip, anak? Uwan, tatang. Ano itan ti loko-loko? Agar-aram ngamin kanya. Saan ko nga ikaskaso? Saan ka bastag talag? Nupay kasta, pakita amlat ta, itinasayaat. Kasta mater aramidag, tatang. Asino nga minday jay? Anak ti may nga opisyal iti syudad, tatang. Kasta ka day. Kasla ka na yun, anabarte ka sumrag iti universidad. Kumusta kayo ditan, tatang? Nasayaat madlata, anak ko. Kat ni Pilar, kumusta mo ti panagadal na? Nasayaat ka numan. Makatawon mo't lakid din kat agturposan iti kurso na. Numan, palubos ti apo. Kat no makaturpos, ore agfurkudak tumatan. Manglukatak tulangan iti negosyok dita. Ay katwan na. Narigat man, no agad katulong kalatan. Iso nga rod, tatang. No kumata makiasawa kan numan tan anak ko. Anya? Awan day tayo ti planok, tatang. Anya? Kan may sa, oray kayat ko. Awan mat kaayan ayat ko. Day talaga. Ay, atan ti ade, magkasaritam. Ay, win man, tatang. Awan pagdanagam manang. Agyaman nak iti an-anos mo Awan sa bali ang kalkali kag umak no saan ati masakbayam. Inapinta sa masakbayam aning numabalin. Diyak kayat ngagkat katulong kanto matakas kanya. Awan manang. Kat, kumusta ka mat dita? Amok anatuok tag trabaho iti adayo. Agpaiso dayta. Kam kabalak dayto yung ibturan para kada kayo. Agsubsubali takto, manang. Saan ko apang panunutin dayta Inapatag, agbaligi ka. Agyaman nak manang. O sige, tayo tuloy mong teraramidag. Kan madamdama. Sunduat pa yung amin yaw awir ko. Bye! Bye, manang. Nagsaya at akabsat ni manang ko. Agsak-sakripisyo para kanya. Dahita kuma, ti pampanunutam anak ko. Dahita ti pangigapgapwa mangipas na kay ti panagadal mo. Uwan, tatang. Tapnosan mo tamasayang ti sakripisyo ni manang mo, ije adayo. Saan kayong hagdanang, tatang? Ti sakripisyo ni manang ti inspirasyon ko. Anak. Sige, tatang. Agluto ako. Alangarod ta, inak man pakanan nagiti dua baboy tayo. Gustong to no makaluto ka. Talagang sakit di natamaan kay Tidaya at Pilar Wan bro. Isa tayo kunakan ka. Uray anya apamuspusan. Kun udak ni Pilar.
Di mo kunaan nga alami ti santong paspasan. No saan mo lat ta amaala iti nasayaat, bro. Gusto ka, bro? Ang nadagsin abasol day ta. Anya ko ma. Baknang kami. Huwag mat kiti ah. Ita panahon, bro. No baknang ka, magkahatang mo ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. Bro, Iso aplan mo ti aramidan ta. anya? Kadwa na kiti planom? Wan, bro. Saan ka ngagdanag? Ikan ka iti dakkel agun ko na kastangdan mo. Nay, mayat ah. No kayat mo? Sumublat kan tumat. Numalpas ko apagpapasan. Anya. Hello, Pilar. Ha? Siyak ti barkada ni Junar. Siyak ni Mario. Ada ka di ibagam kanyak Mario? Kan saan mo matakadwa ni Jonar ita? Saan ko nga mo? Amangan no nagpuurmanan iti bato. Ha? Nagpuor iti bato? Ah? Koko, awan. Among kursunada na kalauna iti barkadak. Angem, agan-anad ka, Pilar. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't kala nga balaagan. Tuso ni Junar kat amangan no pagaramidan na kaiti dakas. Aniya? Arigladon ti amin, bro. Kadwan nak. Sikat imang drive iti lugan ko. Anja ka na di pampanunuto mga aramidan, bro. Maamuam to. Basta sumurot ka kanyak inton malam. Saan ko kayat ti may ramraman, bro? Oh, kasano ko maamay raman ka? Basta aramidam lang dagit ipagag. Sige, sige. Saan ka ngagdanag kunakmanan? Kandakkel ti itad ko atangdan mo. Saan nga iti dayta? Awan ko mamat ti kalukwan dito eh, Jonar. Danag mun aya. Basta may tulod na kami. Uray pumanaw kan. May tulod? Basta, urayam latan no anya ti aramidan ta. Itaman pa'y anala daw asimangpot ni Pilar. Makariknak mo iti danag. Mapan ko man lapadaanan na iti pagsirkan iti ali ngagturong dito'y balay. Narambihan ako. Masapol ko nga minday jay a research ko. Iso anapanak iti computer siya. Anya ti? Oh my God! Lumugan ka, Pilar! Itulod na ka! Ipatanap, Jonar! Saan ka ngagulagol? Saan? Lumugan ka no di mo kaya timasaktan! Atoy bro, panawan na kami. Angem, Awan ti addo pa'y asao. sige, sige. Katbalagan ka. Awan pangibagpagaam iti daytoy anapasama. Saan, Jonar? Pangasip! Di na ko mapagaramidan iti dakas. Atap ka launay, Pilar. Kayat ka. Kinsan ko nga ipalubos ang mapaayak iti kagantukan ka. Kasyan na ko, ma. Kuha ka iton. Naku nakakuha ka. Awan makalapod ka na. Tulungan ta! Awan makatulong kang ka. Nakti demonyo! Pulis!
Ayop ka, Mario. Ulag! Pakawanan na ko ma, Junior. Jack kaya't ang makaaramid kay tinatagdag sen abasol. Kan may san, asya na ken pilar. Payadam dayto nga inaramid mo kanya. Tulitak, sorry. Pagimbagam matlaan dito yung inaramid ko. Tano nagbaligi ka anang ramas kan pilar. Ang mga numalungsod ka iti pagbaludan. Baknang kami. Adayo ang mapasamak kanyak dayta. Saan nga amin abanag kat magatang iti pirak, bro? Tandaan ang kumaday ta. Di awanan ba? Pasurot ti sa iro. Ni manang mun samot na ita umawawag, anak ko. Sige. Hello, Joan anak. Naimbag na nakaawag ka. Oh, apay ka di tatang. Nabayag kami na sa anak ka nakaawag sa kanayo na busy Mawata ka na ko ngam. Aday padamag ko ken ka. Ngam saan ko maaday to? Iti pakadadailan ti kinatalinaay mo dita. Oh, kanya ka di data. Ti Adim. Pinanggap na arabusan. Anya? Ngam sana nagbaligi. Tada nagisuplong ka nagiti polis. Nga magsangsangit matlat tantoy Adim. Kanti pasuro ti demonyo, ayan na. Natiliwan. Ay, anak ka no ti may isang opisyal ti syudad. Idarong nyo tatang. Uray may asino at pasuro ti sa iro na ita. Wan anak, saan ka amadanagan? Ay, agyaman na simbangkod ka anak ko. Saan ko nga muno niya taramid tagsangsangit matlatang ti Adim. Di pa'y simsimbre ka ni di pagadalan. Na-trauma. Saan kayo magdanag? Pakita tayo iti psychiatrist. Ngam kasanoon no saan ang nagsubli ti sigo na simbang ti panunod na. Saan kayo mapukawan ni tinamnama tatang? Naimpaglakit din Tasa na nagbaligi ti pasuro ti demonyo Gama. artist. Saan nga ta mawaya-wayaan mo't lang dahi kay ta anak ti politiko. Tatang, Kasanoon no kidawan da ti amicable settlement. Kat agbayad dahi ti dakkel. saan tayo manukot? Saan ang magatadan iti pirak ti napasamak iti kapsak? Agyaman kamikan ka, ading ko No saan agapukan ka? Mabalin ang nagbaligi, dahil nga adik kan sa iro. Awan na nyaman naman ang. Saan nga minakabaalan nga awatan ti konsensyak? No, adda ka sa mapasamak kan pilar. Uray kas kasano. Adda pa'y lagayam dagiti nasayat at tao akaskan ka. Agyaman ak manang. Agkat sa pala kumaat daras agimbag ni pilar. Kat maituloy na matlang ti panagadal na. Wan, dakkel ti kaasi ti apo. Kan amo, saan nga'y palubos ti Diyos? Adakdakos ti mapasama iti kapsat. Ay napagayam, di tamanen ni kinagpatinggan ni kidaytoy a drama. Sabay lang kumata na gustuam. Nung man nabitin ka ba amtad adupay iti sumarunungayin kami patangatang detailaing na channel tayo. Isu nga no di ka pa'y nakapag-subscribe, pindutin mo na ita subscribe button, tapno tultuloy iti patagkakadwa tayo. Kaya't agyaman ak unay iti anos ken oras yung ngayon pa ay kada kami.